Beli sing sebet, beli sing nyesel, ngalah kurenan cara ilo. Ya diastun nilo sing pati bisa megarapan dini di umah beli maklum beli ilo uling desa mai ke kota ajak beli nganten maklum beli geginan di desa tu sing patuh cara di kota. Sing nyesel ngalah kurenan cara ilo ya diastuni pa matwane sing demen beli kal tetap sayang teken ilo de ilo sedih de ilo sabat usap jaya peninggalan ilo sing dadi dendam tu sing dadi tungkas ngadenan iraga ngalah bina ilo lakar gadak kening ipa matua nyenento masih ngalahan iraga bina ilo lakar tungkas kening ipa matua nyenento masih ngalahan iraga ngadenang iraga ngalah hidup pejo teken masalah ngadenang iraga ngalah hidup pekal namuang melah mesoma iraga kal namuang melah ulian ngalah mesoma kal namuang melah ulian ngalah ipa matua dadi melah. Ngalahan iraga bina ilo lakar tungkas kening ipa madua nyenanto masih ngalahan iraga ngadenang iraga ngalah hidup pejo teken masalah ngadenang iraga ngalah hidup pekal namuang melah mesoma iraga kal namuang melah ulian ngalah mesoma kal namuang